محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه وعن أبي مريم وعن أبي مريم الأسدي saking Abi Maryam al-Asdi kang bangsa Asdi nyamane tibi Amr bin Murrah al-Juhni, panggilnya Abi Maryam al-Asdi, bapaknya Maryam. Dia adalah sahabat, huwa sahabi ismuhu Amr bin Murrah al-Juhni. Radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Maryam al-Asdi utawa Amr bin Murrah, anin Nabi saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Gal dawuh sapa Kanjeng Nabi, rupane dawuh: man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin fahtajaba an hajatihim wa faqirihim ihtajaballahu duna hajatih. Man utawi sapane wong wala kang nguasani sapa si wala kang nguasani hu ing eman sapa Allahu Gusti Allah nguasakno syai'an ing suwiji-wiji apa ae wisan syai'an sesuatu apapun min umuril muslimina saking pira-pira urusane wong kang Islam, min umuril muslimina saking pira-pira urusane wong Islam, fahtajaba mongko nuli gawe aling-aling sapa siman, maksudnya repot ngebeling-aling ini epot merepot, an hajatihim saking hajati muslimin wa faqirihim lan wong fakiri muslimin, ihtajaba mongko gawe aling-aling sapa Allahu Gusti Allah. Maksudnya hijab dari Gusti Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak memperdulikannya, tak ngereken dak orang nikah. Ihtajaba mongko gawe aling-aling sapa Allahu Gusti Allah duna hajatihi krana hajati wong sinten man niku man wala, ihtajaba mongko gawe aling-aling sapa Allah Gusti Allah duna hajatihi krana hajati man. Akhrajahu ngetoaken hu ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawu, riwayat dari al-Imam Abi Maryam al-Asdi atau Amr bin Murrah al-Juhni, Kanjeng Nabi adabu, man wallahu syai'an min umuril muslimin, barang siapa diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi perkara-perkaranya orang Islam, fahtajaba an hajatihim, kemudian seseorang tersebut menjadikan penghalang dari hajat-hajat mereka dan fuqara mereka, yakni mana repot setro ketemu dengan pemerintah nih, padahal abane beri kekuasaan di Gusti Allah, beri kesempatan untuk ngurus perkara reng Islam, kan cuma cek repot tuh setro ketemu nah. Lapis-lapis, pertama periksa boleh, kedua periksa boleh, durung pager, durung pengawal lah, cek repot tah. Setelah ketemu bareng pejabat cek repot tah, padahal mengadukan nasib tro madul ke saya cek reng pun ngak nih repot tah. Jolon kawal, tambu sakalem punan. Tak nyengke tempake kepi, padahal pada majer pacek di sesa tak majer pacek. Nah, orang singa ni kada remak pot merepot de urusna orang Islam, fahtajaba an hajatihim, merepot abri lengaleng dari hajat-hajat orang Islam, wa faqirihim, dan orang-orang fakir orang Islam,
ihtajaballahu duna hajati. Orang kan dihajat apa? Terus masuk surga? Tak kira. Hajat orang siapa sih tak terus ke surga? Siapa sih tak terus selamat dari neraka? Neka pengaterus paling enten punan. Pasti punan setiap manusia punan. Tak bakal kabul dina Gusti Allah, tak bakal torot dina Gusti Allah. Pemunnya lon wis merakyat makane baru, iya tanpa pengawalan, ya jadi terus tawange. Akan mirip le kawal pak, akan me kawal. Engki, lah orang sing ngak nikah, jangan hajat napa? Karena aben punan tak memperhatikan dekat hajat orang Islam, jangan kelas bupati gubernur tambah repot. Kelas carik biampo jual mahal kok. Munin tar syok malam daerah. Bejon yang tedung. Entar mereduhur. Munin tar syok mereduhur istirahat. Aduh. Macam malarat karo tadi carik. Padahal perlu na banyak, perlu na rakyat banyak. Ngobaya KTP, ngobaya kakak, ngokora tanah, bajar na beda. Neka napa dari hadis neka adalah dalil bahwa wajib hukuma yajibu alaman walla ay amr min umuri ibadillah, wajib hukuma bagi seseorang yang mengurusi urusan daripada rakyat, yakni dalam hal kadinto pemerintah, alla yahtajiba anhum wa ayyusahhilal hijab liyasila ilaihi dzul hajah min faqirihi wa ghairihi, untuk supaya tidak memberikan hijab penghalang, jangan sampai berilang penghalang anhum. Tayyib mun pacet beda keamanan, karena ini pun jadi peraturan kutu beda orang se enten membahayakan keselamatan pejabat beri pengawalan, tapi kan tak harus orang se untuk mengadukan napanya mana hajat nikah tak usah repot merpacet beda harus beda keamanan. Wa ayyusahilal hijab, supaya ngempangaki mun parlo gerbang ni buka 24 jam, gerbang buka 24 jam tetap beda pengawal, tetap beda penjaga. Parlo napa jagai kula beda parlo jaga sering baca rakyat reratoh ini semejer can disa pelayan, can disa wakil di mana beda pelayan terus nyaman, pelayan mun nyaman yakin benih pelayan nyaman sambian se bejone sing ngelayan ini ke se eladin ini ke se nyaman ini kan terbalik, justru jeregen sing ngeladin dak pelayan lah ya. Terbalik guna. Mesti 24 jam ni kerja sampai tertutup. Perlu baca apa baik? Panggil. Bupati nak panggil. Kok beda parlo? Padahal ring tandi pak. Entar beda apa? Wah, orang ngane kerja istimewa ya. Gerbang terbuka. Pendopo nah. Mun pendepan yang baca ada lah bang. Pendepan ada lah bang. Kayak orang selalu siaga 24 jam untuk ngurusin perkara-perkara rakyat neka. Wajib hukum neka pak. Siapa orang sepot merepot dah hajat orang lain, hajat tibi perepot bi Gusti Allah. Hajat dunia, hajat akhirat. Pasti punan. Ya. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya ayuhan nas, man wuliya minkum amalan fahajaba babahu andi hajatin lil muslimin hajabahullahu ayyali jababal jannah." Wahai sekalian manusia, barang siapa yang diberikan mandat dari kalian amalan, satu amalan, fahajaba babahu andi hajatin lil muslimin, kemudian mereka menutup pintu dari hajat-hajatnya umat Islam, hajabahullahu ayyali jababal jannah, maka orang tersebut akan terhalang daripada masuk pintu surga. Tak akan masuk surga bintep kia. Sebagaimana abuan bila nutup labang ngetok dididik bertulisan Pak Lurah keluar. Kita tiba tinggi aja. Pak Lurah lagi sibuk
tulisan boleh Pak Lurah istirahat, Pak Lurah tidak ada, apa apa sih bener ya, gulaku keluar duhur istirahat malam tidur, apa sih antara rakyat ya Pak. Orang se nutup labeng nih kakang kui rakyat ta. Kanjeng Nabi sadar wallahi kuaku labeng swarga bintep kang orang nih Pak. Tak bakal masuk swarga. Pemenyain amal lah keng cuma mon pejabat itu saja banyak amal saung guna. Tahu sa umroh ben bulan haji ben tahun urusin rakyat patepak cukup. Wis tahu sa hatamal Quran benar tahu sa tahajud malam sekian rakaat tak usah secukup lah. 7 ekor seh ning pendep aja tohui. Ayo siapa salah porah dia lah pengumuman. Siapa sing ngurusnya urusan-urusan berkaitan kelaban tisah siap 24 jam mencek repot satpol pp ki polisi security dan kadang ki beda paten ya tak orang salah buah cek repotan nanti orang sepot merepot ngak nikah dabun Kanjeng Nabi repot ku kuria urusannya bahaya nikah tohuin pendep aja cek le mulai ada rumong kurang di anak bini soron siapa banyak lon tiji ya cek ngurusi anak Allah cek ngurusi bini nah buka bini lantai ke bini boleh ini itai jongo berapa orang sih datang 2 lo wow ku 2000 datang cuma karo sing ngonceng cuk gerucuk cek dia apa ya pah repot setelah ketemu repot. Nah nikah adalah ancaman bagi pejabat se aben gelek napa menghalangi diri menapanya mana daripada hajat-hajat rakyat. Ayo perlu apa ben matul engko butuh apa ben engko siap ngalatine ben kan kok pelayan masyarakat engkau sing ngelatini been seneka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila pun nginom sahabat selain kudu nginom kadek Pak bila pun mare nginom kapi baru Kanjeng Nabi nginom di budi seneka hijrah ke sini sahabat dipastikan berangkat kapi ke Madinah Kanjeng Nabi di budi rakyat teh pakade umat teh pakade seneka pemimpin luar biasa Kanjeng Nabi ini karo terakhir saya hijrah Sayyidina Umar tak ngiding kabar saya berhijrah lain suruh berangkat kapi ngerem Kanjeng Nabi terakhir Sayyidina Umar bitibian ada bareng jongo beda kabar Kanjeng Nabi berangkat ke Madinah orang si medek nih banyak orang-orang kafir nih kah ya panjang lebar cerita nikah pada akhirnya Sayyidina Umar langsung sholat ya dan Ka'bah mengajungkan pedang siapa setro anak yatim amba Umar sekejakin dari hijrah siapa setro bini narandah amba Umar bin Al-Khattab ada si bengal Pak ada si bengal sahabat berangkat kapi baru Kanjeng Nabi terakhir berangkat seneka nah, nginom terakhir Kanjeng Nabi berangkat terakhir mikirongku makanya jeng kita kira mula mati kapi diki yurusi lah nanti mati nak ada saya yurusin neka wajib hukum neka ya yajib alaman wala saya ngurusin ke pemerintahan neka umur ibadillah alla yahtajib anhum sampai memberikan penghalang hijab jarak anhum daripada mereka suruh pekempang ayusahilal hijab sampai pada lapisan pertama lapisan kedua supaya orang gelak gempang entar andi hajat napa andi perlu napa mosok anak dek bapak beda jarak kan bapak pemerintah nih rakyatnya ke sebagai anak mestinya bapak nih kan selalu memperhatikan perlu anak kasih sayang ada anak lah makin nenten rakyat yang kemoso Pak
pokoknya no mosok bonan statement pun macam-macam ya padahal bejar bi obeng rakyat semejar pajak rakyat Pak mejar pajak kapi nih kah motor sepeda motor tanah dan lain sebagainya wah gimana bahas tentang pajak ketibi nih kah krimesan nerangaki bepajak ketok nih kah pun krimesan bonan semaan kenerakan nampunan bila bikin zalim ke rakyat tah siapa lengakan pajak narek pajak kok nah berat memang berat jadi ibadah pejabat ni kah bener ibadah ning masjid 24 jam bener solat setak bambu sampai enten ibadah pejabat ni kan neng kantor dan tek pada orang saya parloh dan tek pada orang saya butuh wajib hukuman ni kah ya paham punya hadis-hadis ni kah saya nerangaki tentang orang saya repot dalam masalah pejabat saya repot saya apot merepot bagian dek rakyat khususnya serat melarat nih ke sekir fakir nih kah dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ayyuma amir ihtajaba 'anil nas fa ahmalahum ihtajaballahu ta'ala anhu yaumal qiyamah ayyuma amir siapapun pemerintahnya ihtajaba yang memberikan penghalang 'anil nasi daripada manusia fa ahmalahum kemudian tidak memperdulikannya ihtajaballahu ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan penghalang hijab anhu darinya yaumal qiyamati besok di hari kiamat Allah ta'ala beri lengaleng orang nikah tak bakal ketemu bi Gusti Allah ta'ala engke jadi orang saya abri hijab pemerintah saya abri penghalang dek rakyat tah kuaku Allah Ta'ala juga nabri penghalang setelah ketemu Gusti Allah tak bakal ketemu nih kah sebagaimana aben bilan repot kita tin bareng letak teti ada sing awal malah bensin turun tibi ada renggawo lah mereka nak apapun baik ini kejabatan atau dunya atau apapun saya kandi ku leben sambian ketika kita merasa tenang dengannya merasa bahagia dengannya maka ketahuilah ketika sesuatu tadi itu lenyap dari kita tidak ada di samping kita maka itu akan menjadi sangat menyakitkan kullu ma indal wujudi ashha wa aladha kana indal faqdi adha wa amarrah setiap sesuatu mungkin beden nikah kita merasa nikmat merasa tenang merasa bahagia dengannya kana indal faqdi adha wa amar ketahuilah jika la tada deki masana jabat namu la tada dunya namu la tada adha wa amar menyakitkan dan merendahkan sekali orang biasa beli bensin biasa tapi pejabat sebilane wal kawah mele tibi kan merendah sangat hina cek saking bilang tepaan teti bayi aban biasa pancet soki king aroma sedetiring tandi artinya tak canggung apolong bireng tandi apolong bi orang tandi singka aban kuaku mon jatuh biasa bahkan orang banyak orang salut nih serah bilang soki aja king cek perhatiin ada yang tandi orang soki wah wis tak toleh sekali every oko sama lolo gemet ben lah gemet ben deh iya pejabat ki sini ka cekennya pemuka cendelo tak muka cendelo tak muka cendelo abah saki mulai pensiun oh tak penyalon tak tadi boleh jongong huta aja ajeling taman cok deh ya pak keng di merengis mun tepaan baik jabatan atau betunya ben saya sena ashha wa ladza mak lebih menyenangkan lebih menikmati merasa tenang kita dengannya
tengeren mula tade pasti orang nikah merasa sangat terhina dan sangat menyakitkan. Engki bila nyolok bapak ada pak bapan setina. Bila ni congka-congka pi pak, tak nampik setuane ke nyolok kacong, macong, iya. Ano cong, padahal sepo saya cong kacong. Letak dadi apa je ngolok cong kacong, ngam tek tangkel colon bi orang, ben. Orang kabeh cong kacong. Padahal tuaan umur. Ngurus siapa cong? Anu cong ada cong beli di pole dikit cong repot cong kok keluar cong ki ngakan cong terjeding cong ki anu cong nge tak tetiban cong kacong nge untak gel beban bebeli setor ko boreng ban cek gendek ki pacet orang repot saya tak gendek apa saya tak sombong orang soki terus pejabat saya tak sombong malah harat pacet patot sombong aki patot sombong lagi jangan baca lah soki yongku jabat nanti yongku cek sombong yongku jangan berjangan nanti kening tete hajon saking dari angkon boleh orang lah yang mulai tepan tak teti jongo tak ispendaisan dia engki terus sampai ke bawah nabi anak senikah keton kia lah tak ada muruan sekali, tak ada wibawan sekali. Nah, neka, kimon sesoki kalau ebek toce jena ben di motor nyanyi mataber dek kanjana. Awak rombongan yuk, dah mak, awak dah pesarian. Urunan berapa maji? Tak usah. Awak lang ke? Tak tahu semuka ji, buka kaki lah bang. Teti jerakan ngampung buka kaki. Nutup tak lem rapat marah tutup kaki rokok ben iya rokok ji sama taki tau saya korek mon motor ya petes nyaman ji sama taki nyanyian apa pun saya seneng sate laki pak nyaman ji macet apa long bireng tetangga soki loman tak nyanyi urunan. Wila cak tak sah urunan kentek bensin atau ilah pada baik. Tak urunan dong kentek bensin, cak bensin seliter 10.000. Cak benter akal bulus. Cak tak sah urunan lah kentek bensin atau. Ya pada baik cak urunannya mana ji. Nyaman mau ditetangke sama di motor bah nyanyi. Bantu tak sama le pun tak sama ceki tuh tak orang ji dak pasar ayo yang ke kapi aja tak usah buka labeng ada labeng reng pickup langsung ongke manfaat dekimun aben tepatan di tuji terbeli boleh bentar sokia boleh ji tak tek biasa nampak motor jak nampak tosa ben setia orang banyak nih serba bicara yang soki beri nyapa tak nyapa muka kaca tak ngebel tanja matabur boleh apa harak cara apa tak kok beset deh apa harak tak kok beset lah wis Haji Mardud dia mana mak ini desa urunan desa urus sengka orang mari rokok, mari ji, ya tutuplah, malah celep pete asi, mek seger deh ji deh, kita ti, mumpung kita ti reng soki deki kaki mula ngak-ngakan, mumpung kita ti mumpung kita ajabat, seni tina lah tak tuti masalah tak tuti pak tak apa kau setia pak tak ada kapi kau, dan niat jahat pak cina pak, engkin niat jahat. Mumpung kita ti mesti nak bodoh masjid tak teti bantu langker bantu musola teti benyaring atu aki selamat ya masya Allah sekelangkong gi mau nyalon boleh tertetiban gi lain ada si tertiban tok tetigi ya ketibi ban petenggi di sopan petenggi di nak ti sopan perempuan ban petenggi na beri sanyu pak beri adab
beri paralon tak tetu teh kalak boleh ada me kalak boleh oleh notang kok kita nyawa tak ngening betingin yesus ini kak bahaya nih kata ti bungkur soro buka 24 jam ya minimal cek napa cek repot lah tutup mau baca dia tutup mau seistimewa tedung keluar pak harap takut tengah malam pada rakyat saya sakit takut butuh minta atar keraci deh ya nih kesangkut orang kalau butuh nih ketok bereng mati lebih beri aing bereng sakit teraki jedok lah tak siapa apa boleh berjernak jutaan masuk karo ala ku tanda tangan tok tak laku rek sekali jadi neka ancaman bagi pejabat atau pemerintah sepot merepot dalam ngurusin orang-orang Islam yakni rakyat akhla. Nah bahaya kenapa kuaku Gusti Allah merepot kia ada orang nikah beri langalang tining Allah Subhanahu wa taala naudzubillah ya pon termoga nasihat ni kayak dengan pemerintah tikal masih tak jadi ngaki kalau depak tugas kula karo medepak colok kula pada bi mek ni ke pon jadi ngaki tak jadi ngaki tahu cerucup pun dah bacaan kriya baca tepak beb mosok loncat tah tan ki pon baca kutu pakelet nikah mumpung apa tahu ngocak pak kan deh ya senika dan nikah bahaya nikah penting untuk diperhatikan jadi bedaki pendep aja bener karo kula soro negeri apa tinggi dia camat beda pendep camat sih soro nenenge pendep soro gut ngonggut pak mau naslina pak tak oleh ngurusi pak apa boleh cek sampai etikaf masjid bener ibadah bener ha boleh nyanyi aterakat jadi mau berapa tinggi terakat tak nemu orang kok berapa 40 hari apa jadi mau berapa tinggi terakat 40 hari tak nemu orang kok sudah remerak ya tadi sini jadi kudu badan yang pendapat terus saya senang tak senang baca tak senang keng cuma raja kencana karena pun membantu urusan orang Islam nah termoga ilmu semanfaat amin jadi sambian pula ketemu orang di sini kene mon menasehaten pesenika pak mumpung dadi banjong Pak Adil ka orang sedih tandi perhatiaki sakit tak bantu sampai tak ngereken ke area ladang kanggo ibeen untuk membanyak amal mau nenjek been semaan ke neraka anak senika pak nam wa Nabi Hurairah wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrik وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي
كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاتك يا علماء نحظى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب ناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حفظ إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالع قسم والفقه المقدم جميع ساداتنا لي بعلوي فخر الوجوش وبكر بن سالم وعقيل بن سالم قطب الربان وثص مدني سنش عبد القادر الجيلاني وساسنا الشاذلي والإمام النووي والمشافي والإمام زين الدين المالباري والمؤلف في هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى روح قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشي علي بن عبد الله بارس قد الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر قد بن شرف بلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قد بالملي الحبيب علي الهبشي وأصولهم فقد مثلا عبد الرحمن السقا أولاد المخضر وإخوانه ثم الحبيب عبد القادر أحمد جيدا والحبيب العلام وأحمد بن علي بن عباس الملك والحبيب أبو بكر القرسي والحبيب عبد الله الحداد باقي والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب عبد القادر بن سيسق والحبيب علي بن سقا وسقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقه والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب صالح صحابي تنقل والحبيب جعفر بن علي بهرون والحبيب حسن بن أحمد بهرون وأصول إمام الحبيب عبد الله بن الحبيب هادي بن عبد الله الهدار ونيواني وأصول الحبيب محمد بن عبد الله الهدار ونيوان وأصول إمام ثم إلى روحي جاسم نور سالم وزوجتي وكيجي هاشم رافي وزوجتي صاحب الجد مهاجر وزوجتي صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجتي الجد وزوجتي الولد منير علي وزوجتي الوالد أحمد خالد وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم أموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله غشام بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا سميع الأصوات ويا مجيب الدعوات اسمع صوتنا واستجب دعواتنا بجودك يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حرم الراحمين يا حي يا قيوم يا عطاء ويا معطي بالعطاء لا تبطي وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك.